این اویلا بسیار زندگی سخت دارد. پدرش بیکار، مادرش به خانه و دری همسایه ها رفته، یگان کاری همسایه ها را کرده 10 سوم است 20 سوم است یافته می آید. در توی معرکه ها رفته کاسه و طبق می شوید و یگان نان است یگان خوراک است گرفته برای اینکه فرزندانش را سیر کند به خانه می آید. یاردم کنه که فرزندای من صاحب خانه در شده. اشما عذر میگم. تو چی میشه خواهد؟ من کنارشم معلمه میشم. کان تا بزن. تو چی میشه؟ ملیسا. ملیسا. آره دیدی همین خیلی وقت زمستون میشد از همین بالا آب میچکد. مادر خودش لای کرده قلوق برداشته همین خانه را موقتا کجان بخشید. تو قسم بخیر؟ والله بزنم. مراجعت من به تمام برادران تاجیک و مسلمان، اپا و خواهران دست به خیر و دست گشاد و همه آنهایی که در راه الله همیشگی کمک خود را به نیازمندان میرسانند. السلام علیکم. مهربان زاکری، ژورنالیست هستم. نه ببخشش تو کم سوز میشه اینا مرا بگو. اینا من سوز میشه. دوستان، همه ما بنیامین 5 ساله را میشناسیم. با اکاجان بخشش گفتن و گریه هایش دل همه ما را ریش کرد و سبب شد که ما به جستجویش رویم و به او تحفه ها تقدیم کنیم. همه هرچی خواستیم با مهر برایش تحفه ها را بردیم، لیکن هیچ کس افسوس خانه آنها را ندیدیم، زندگی آنها را ندیدیم، در چه شرایط زندگی میکنند افسوس ندیدیم. همه به من اسمس نوشتن. خیلی زیاد نفران خواهش کردن که اکاجان این اویلا بسیار زندگی سخت دارد. پدرش بیکار، مادرش به خانه و دری همسایه ها رفته، یگان کاری همسایه ها را کرده 10 سوم است 20 سوم است یافته می آید. در توی معرکه ها رفته کاسه و طبق می شوید و یگان نان است یگان خوراک است گرفته برای اینکه فرزندانش را سیر کند به خانه می آید. همون شبه که ما رفتیم مادرش را ندیدیم. مادرش در یک معرکه برای شستشوی دیگ و طبق رفته بودند. خانه‌شان را دیده نتوانستیم. من بسیار از این غمگین هستم. و ما معلوم گردید که او در چه شرایط در چگونه خانه زندگی میکند. مادر، پدر، صاحب 3 فرزند. مادر خودش لای کرده قلوق برداشته همین خانه را موقتا ساخته است و این خانه هم از آن خودشان نیست. همسایه ها میگویند که وقتی که باران میبارد برف میبارد به خانه ما آمده میشینند، به خانه ما بسیارتر خوب میکنند. حاضر در وقت گرما در همون بیرون جا کرده خوب میکنند. التماس به این اویلا کمک کنید گفته ایستادند. از این رو خواستم که شرایط این اویلا رو به شما معلوم بسازم و از همه شما خواهش میکنم که کمک بی‌غرضانه خود را، خالصانه خود را در راه الله برای این خاندان دریغ ندارید. بیاید همه کس دستگیری کنیم و اینها نیز صاحب منزل شوند. ببینید آنها در چه شرایط زندگی میکنند. السلام علیکم برادران. من اینجا خانه بنیامین شون. بنیامینی که اکاجان ببخشید خیلی که میبینه بسیار نفرها خواهش کردن که خانه بنیامین شون به ما نشان دید. من اینجا خانه بنیامین شون. در همین یک خونه‌چه خودشون که ساختن با دستان خود، همین مادر ساخت است و فرزندان خود را از برف و بارون پناه کردگی. همین خیلی وقت زمستون میشد از همین بالا آب میچکد، خانه پر از آب میشد. که در این خانه خیلی دشوار است زندگی کردن. فقط یک خانه است، همین حولی هم از خودشون نیست، همین خیلی دادن همچون تا صاحب یک خانه صاحب منزل خود شدن زندگی کنند. گفته اینجا انجام هایی که دارن در همین جا میمونند و همین یک خانه چه زندگی میکنند. چون در تابستان از گرمی نمیشه در رو خواب کرده، در همین بیرون و بینید سر راه هست، در همین سر راه خواب میکنن شب کودکا. این همین قدر جا دارن، این همین قدر در همین شرایط زندگی میکنن. نه برادرانی که خواهش کردن که خانه بنیامینشون نشون دید، مرحمت هستن. برادرانی که گفتن که دستگیری میکنیم، انشاءالله که برادران دست بخیر ما بسیار هستن. باوری داریم که دودرک ما را دستگیری میکنن. انشاءالله همین یک ویدیویی که کرده سبب میشود دودرکا
соҳиби манзили худ мешавад. ин додари хурдсоли Беньёмин мебошад. ана ин Беньёмин худаш ин апаи Беньёмин аст. ин кас бошад модарашон. раҳмат мегӯям ки шумо фарзанди ман дистгирӣ кардед. ман 16 сол шуда залми чӣ зиндагӣ мекунам. агар имкониш боша мисол фарзандои мара сарпаноҳ кунам ки байни фарзандои ман дар хонаи ҳамсоя мисол кор мекунам, меҳнат мекунам. ҳамисе фарзанд ман мисол мехронам, мепӯшонам. марда ки ман кор мекунам мисол рӯзи шава мекуна ягон хона, ягон чӣ стройка агар боша набоша ҳичи ҳамин дар бари фарзандош мисол ҳаста. ман ҳамиштам шукронаи Аллоҳ мекунам ки ҳамаи ҳамсоя фарзандои ман дистгирӣ мекунанд, чизе мекунанд ки мисол гӯшна намонанд, чиз намонанд, хиҷолат накашанд ки мо хонада зиндагӣ мекунем. ман ҳамин хонадам ҳазор бор шукронаи Аллоҳ мекунам ки мисол айтои сарам чиза сарпаноҳ аст. ин хонаи ҳамин фарзанди ҳамин мардак аст. ман дар хонаи бачаи калони мардак зиндагӣ мекунам. агар илоҷаш боша чиз кунем, ёрдам кунем ки фарзандои ман соҳиби хона дар шава. ай шумо узр мегӯям. تو کلان شد چی میشه ایلیاس جون؟ من رئیسشم من کانون. رئیس کلان میشه یا؟ ملدس. تو چی میشه خواهر جون؟ من کلانشم معلمه میشم. کان تا بزن. تو چی میشه؟ میلیسا. ملیسا ها؟ دیدی این ملیسا میشه و نه برادر جونو این دادارکو این خواهر ما که کلان شد دیدین چقدر مقصد کسبای بهترین ایخاز اوج انتخاب کردگیان иншоаллоҳ ки оянда ё номбардори парчаму миллати ватани худ мешаванд. инҳо ҳозир ба кӯмак ниёз доранд. фардо иншоаллоҳ инҳо соҳиби касб вазифа мешаванд. ҳамин хелолаи камҷоҳата иҳо дастгирӣ мекунанд. аллоҳ кадоме ки дастгирӣ мекунад дар инро аллоҳ дастгириш кунад. зиндагӣ мекунад модари ҳамин Беньёмин ва 3 фарзандро дар ҳамин хона ба роҳа расонда истодааст. ки бинед чӣ хел мақсад болои ҳамин зимистон мешавад, аз ҳаминҷо об мечакад, об мерезад дар ҳамин хона. як хона аст ва тобистон бошад дар ҳамин назди ҳавлӣ кӯдаконашро хоб мекунад аз сабаби ки гармии зиёд. ва инҷо бинед ки роҳ аст, на дарвоза дорад, на ҳеҷ чиз. ҳамин дар рави роҳ. аз сабабе ки ин манзил лоӣ ва шароиташ хеле ногувор ва ҳатто ин манзил аз они худи ин оила нест, мо тасмим гирифтем ки як манзилеро барои ин хонадон бо дастгирии шумоён тӯҳфа бикунем. азизони дилидида, ман масъули ҳамин кори хайр, журналист Меҳрубон Зокирӣ инро ба гардан мегирам ва ба ҳар як сомон ҷавобгар ҳастам. мумкин як нафар таҷҳизоти рӯзгор, мисол яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ, кондитсионер, мумкин ягон чизи дигар тӯҳфа мекунад. як нафари дигар қандил, як нафари дигар мисол қолин, умуман чизе ки ба зиндагӣ лозим аст мумкин тӯҳфа мекунад. як нафари дигар албатта маблағ, як нафари дигар боз тариқи дигар чизе набошад. умуман чизе ки барои ҳамин зиндагӣ дар кор аст. дӯстони азиз, биёед як дилона дар пеш ҷашн дорем, ид дорем, ҳамин оиларо хурсанд кунем. азизон, Беньёминҷон ва Илёсҷон додаракаш иншоалло инҳо калон шаванд, ман аллакай мактабхон шуданд. боварӣ дорем ки бачаҳои хуб ҳастанд, беҳтарин ҳастанд, меҳнат мекунанд, ҳоли инҳо бой мешаванд. иншоалло инҳо низ ба оилаҳои ниёзманд кӯмак мекунанд. ана ин таърихро аз хотир фаромӯш намекунанд. азизони дилидида, мо метавонем. аллакай ман маълум сохтам ки дар ҳамон ноҳияи вахш мисол хонаҳои фурӯшӣ будааст, чунки ин хонае ки инҳо зиндагӣ мекунанд замини худашон нест, пурра аз они худашон нест. мо аз ҳамон хонаҳо якеашро харидорӣ мекунем, тамоми таҷҳизотҳое ки шумо медиҳед насб мекунем, хушро мекунем, зебо мекунем ва ин оиларо мебарем, тӯҳфа мекунем.
албатта боз барои шумо навор карда пешниҳод мекунем. мақсади сухани мо ин аст ки ҳама каса, ҳар як нафаре ки ин наворро дида истодааст, агар як самонӣ ҳам ки гузаронед, албатта боварӣ дорам ки ба мақсадамон мерасем. дӯстони азиз, хайри кардаатон дастгири рӯзи қиёмат бароятон бошад. бо дуои хайр, меҳрубон ва бо умед, боз меҳрубон, ҳамаи меҳрубонон, саховатмандон зинда ва саломат бошед. бенямин ҷон, ту зиқ нашав, иншоалло соҳиби хона мешавед. иншоалло ту метавонӣ. мана имсол мактаб мерафтааст, илоҳо бачаи доно, донишманд, як бачаи бизнесмен шавад, барои халқамон хизмат кунад. халқи азиз, мо аз шумо аз самими дил хоҳиш мекунем. боварӣ дорем ки дар роҳи Аллоҳ хайри худро дариқ намедоред. баракататонро, зиндагиатонро худованд обод гардонад ва як қасри биҳишт тақдиматон бисозад.